imiryango mpuzamahanga ivuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu yamaganye inyongwa ry'umugabo wari warahamijwe icyaha cyo kumenesha cyo kunekera igihugu cya Israeli ngo akabikora ku butaka bwa Irani. Uku kumanikwa byakozwe na leta ya Irani, aho uyu mugabo yahanishijwe igihano cy'urupfu mu minsi ishize, ariko ubu ngo bakaba rero anyongwa rero mu gitondo cyo kuri wa gatatu. Cyo kumanika byabaye umunsi nyine. Irani ikaba imaze imyaka myinshi ihanganye na Israeli, aho muri uyu mwaka gusa imaze guhitana abantu 9. Abo bose bakekwaho gukorana n'urwego rwitwa Mossad. Iyi Mossad ni urwego rushinzwe ibijyanye n'iperereza hanze ya Israeli, ariko n'u Rwanda nyine ya Israeli. Aba rero bakaba ngo bakora ibikorwa bitandukanye byo kuneka leta ya Irani, kandi bigakorwa n'abaturage ba Irani. Iyo bafashwe rero nta kindi, inzego z'ubutabera muri Irani zihita zibakatira urwo gupfa, kandi bigashyirwa mu bikorwa mu minsi ya vuba. Shabahazi yakoranye n'uwitwa Ismail Fikri nawe wishwe muri Kamena. Bombi bakaba bakekwaho gukorana na Mossad yo muri Israeli nyine kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2022. Bafataga amakuru y'ingenzi mu bya gisirikare ndetse n'ubwirinzi muri Irani bakabishyikiriza abakozi ba Mossad, nabo bakakoresha mu bikorwa byabo byo komeza guhangana nyine na Irani. Kuri wa gatatu abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu by'Ubudage, Ubufaransa n'Ubwongereza baganiriye n'igihugu cya Irani ku kibazo cy'ikorwa ry'ibitwaro bya kirimbuzi. Abayobozi mu bya diplomasi y'ibihugu bikomeye ku mugabane w'Uburayi baganiye na Irani kuri gahunda ya iki gihugu yo guhagarika burundu gukora ibitwaro bya kirimbuzi, ariko kandi no gutunganya ubutare bwa nucleaire ukunda kwifashishwa cyane mu gucura ibyo bitwaro. Umuryango umwe bw'Uburayi wari wahaye Irani igihe ntarengwa cy'iminsi 30 mu minsi ishize kugira ngo niba icyo gihe nikirangira Irani nta kikoze ku masezerano yo guhagarika gukora ibyo bitwaro bya kirimbuzi, Uburayi bwongere ibihano mu by'ubukungu iki gihugu cyafatiye nyine Irani. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubudage yavuze ko icyifuzo cy'ibihugu bitatu by'ibihangange no kuvuga Ubudage, Ubufaransa n'Ubwongereza ariko hakomeza ibiganiro, ariko kandi bitanga umusaruro wifuzwa urugendo rwo guhagarika ibyo bikorwa nyine byo gucura ibitwaro bya kirimbuzi bikorwa n'iki gihugu cya Irani. Kuri iki gicamunsi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umugore we Melania Trump bageze ibwami mu ngoro ya Windsor i Londres mu Bwongereza, bagirana kandi bajyana ibiganiro n'umwami Charles wa gatatu w'Ubwongereza ndetse n'umwamikazi Camilla. Aba rero bakaba baganiriye ku bufatanye bw'ibihugu byombi, no kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iki gihugu cy'Ubwongereza. Biteganyijwe ko Donald Trump araza gusura imva iruhukiyemo umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza nyine. Ndabashimiye, ndi Fiston Felix Habineza.